Hoi anō, kua toko i te ake ngā māngai Māori o te rōpū reipa ki te whare pāremata i Naianei. Nō reira mai anō te whakaaro o ngā morehu. Kia mahitahi rātou ki ngā māngai iwi moutere o reipa. Arā, kia kaha ake ai tō rātou reo whakatā ute ki ngā mana o te rōpū reipa. He tatari poho pā kia puta mai ngā tatauranga whakamutunga mo tōna tūru. It's been an absolute rollercoaster ride and I tell you what, it's really tested my faith. I nā ka mau tonu a Carmel Sepuloni kia Waitākere, ka noho ia hei mema toko whā o te uepu mautere ki roto i te rōpū reipa. I nā tō rātou aronga ki te mahitahi me te uepu Māori. We do share some of the same concerns in terms of what's going out there with our people. So, you know, it just makes sense for us to sit down and have those conversations. I do support that view. And I think that we're starting to break moulds in lots of different areas. Engari ka rongo te rōpū reipa i te ngau o te kaipōti e kore rata ana kia rātou. E mea te ana ki te kore a reipa e whakapātari tūturu i te pōti parauri, ka mate haere rātou i roto i ngā tau e haere ake nei. Kei te pēnā hoki te whakaaro mo te kaiārahitanga o reipa. Because we represented a new and different approach, a break away from old guard thinking. No reira, kaore te kanohi parauri mo te eke i tēnei wāhanga a tōna wāpea. Leadership goes in cycles and perhaps one day Nanaia will be put up again. Heoi, e ai kia Lewis Wall, kei te huri pea te tai. We will see what that change looks like once the portfolios are allocated. A tērā wiki ka whakaputau a tūranga hou e te tūmuaki hou o te rōpū. Jasmine Pearson, Te Karere.